Thibitari-ini wa AIC Kakuma mihango ya gutangikira arutwo aria mahonokire gikuo cukuru-ini wa secondary wa AIC Lokichogio igithie na mbere. Kuratuika Arutwo mahofaneirio ni meito egwithaite na mishiga thaa mugwanja cia utuku mari toro ugituika Mwikuirwo munene auma Murutwo raigatitwo kuma cukuru-ini ucio uria kurerikana agucokete kuo kwirihiria. Abraham Longeem uria ni raiya wa bururi wa South Sudan araigatitwo kiumia githiru ni undu wa kurua na Murutwo ungi. Kuringana na Fanis Wanyama umwe wa Arutwo aria marahonokire arauga ito ici irambire kuraga murangiri matanaingira nyumba cia toro cia airetu na thutha ucio marathie kwa imwana. Akanini shoot bunduki moja alafu ikanipata mimi. Ile nipata mimi. Akakuja kwa mlango. Akashoot tena ingine. Akagonga mlango. Mlango ikafunguka. Na akaingia ndani. Ila aliingia ndani. Anaanza kuonyesha wasichana nini bunduki. Kama mwenye amejifunika shit, anamfungua. Anataka kuwa rape. Akarepa wasichana wawili kwa runeke. Hari aria maraguraririo atatu ao mari hatikaine na ni moboketio ginya thibitari-ini nene ya Moi mwene wa Eldoret kuria maraheo urigitani wa mwanya. Mathaini ma miaraho gicajamane gituthukire mwena wa Kakuma riria Muingi ohithuririe ati Mwikuirwo munene auma mooko-ini ma borithi. Muingi ni uhitanire nake na riria mamuikirie moko mamuhura na mahiga nyuguto mbere ya kumumudia mwaki. Gavana wa Turkana Josephat Nanok ni amenereirie giko gikia kiuga ni undu wake hakuona gikikite hakuhe na ceceni ya borithi na kambeshi ya GSU na KDF. Guku agicakaya hamwe na aciari arutani na Arutwo ni ahoete thirikari eheane ugitari murumu cukuru-ini ciothe cia gukomwo. We have given appropriate instructions to the police infrastructure on the ground to ensure that they protect all the students in that general region. It's unfortunate it's coming at a time when we are preparing for exams, but we have taken great care to ensure that that particular school is protected. President Uhuru Kenyatta ni athanite uthuthuria wa ngero iyo utafanio na ihenya otauria kwahoteka. Oho ni atumite ndumiriri ya kumiriria nyumba na arata cia aria moragirwo ngero-ini ino. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.